lalpan inabol no sin bol tu hal si to na na lalpan ati ren no sin ren tu sin to na ni ati ne tu man so te sin na tu lalpa I hit kui lalpa I bol kui lalpa I gen kui tu ni te ri dan ti ni kom to ti ni a hi in len hi chu big in ang tuk ka ngai thi ani a ama thu le da chu na din Sunday school injir nam hun kui mo ta kan le hin isu ni hin hin kuma nan na le thar ta pha ki kol tirna chang ni na hun ki hang le om hin ni hin e ta a local committee khara chin program che hang sin na community building committee setting ni hun hang le nge la ta chen do na hang sin isu ni hin i lalpa in ni bol ti a lalpa mi hi tu ni ki din ki lalpa si lo hin tin do ki ni te pale na pale sarau ti hin ki lung kum ko pu mani tin ko ma tong chai na hun ni hin ka ba na ni tin tu tin ko thei hu le ba ni tu le si tu oi sun hin nang kun cha tak le hun lom in te ka ta te phai ko san ta ding now pong Sunday school juk ter na hun holding in ai pa boi sun ni hin abul kum the kan hi lom kan ki ku lom tu ko he che ing kim kan thoi mi fi tu tu la boi su na abul kan nangin ai pa in ro pui tak ai thu le la in juk ter na Sunday school ho ko ro pui ta in din ani ei the na dingin mi se puya min din puya lalpa hi abol tu ding hai khom nangin damna se sel na in thuma sun a committee ting pang ako ran hai khom na sin la sum le pai tam tak lak sing tam tak sing na ding ani a ta ka khom sin nangin atul amamo ang peya ko han hai khom mal som ta ken che lalpa nang man hi in hi machine ro pui na ding le ung na ding le an no le in rui thei thil zorna mani thil chano ngai tu na mani hung khom na in nilawa I thu le la in chuk tirna pathin ni zat le nau pang hai satun damna thu Sunday school in chuk tirna horo pui tak ani thina ding boi suna kan tong chain angin ngai ta te ka mal mi som ding om thuri pumin kan lalpa isu kristan ni chungai che kan che